Lwaneng wa Martinsdrift Groblersburg di baka kweketsego ya e boitshegang ya ditraka mo go baballang ditsela. Kompone ya sefane ya Qantas e a tlhola madi a $59 million go kgaola babereki mo tirong ka nako ya COVID-19. Motagaiso a dumela dikgantse o di balwa ke na one Rabanteng Kalakachane mme di simolola. Phuthego ya bo amasoma a mane le botlhano ya lekgotla la SADC e tlhomile gape Elias Magosi go tswelela e le mokwaledi mo lekgotleng leo sebaka se sengwe sa dingwaga tse 4. Phuthego eo e lebogetse boeteledipele le go dira ka natla ga Magosi mo go tswediseng tomagano ya kgaolo ya SADC le maikaelelo a go e tlhabolola. A re utlwe Tlotlang Matlhaphiri. I solemnly swear that I shall perform my duties and exercise my powers as the Executive Secretary honorably, faithfully, impartial, independent, and conscientious according to the best knowledge and ability. So help me God. Re Elias Magosi a ikana moroga gore phuthego ya bo masome a mane le botlhano e motlhopelo go motlhoma gape e le mokwaledi-mogolo wa lekgotla la SADC. Re Magosi o tla ba tsweledisa boeteledipele jwa gagwe go etelela pele mananeo a lekgotla la SADC a akaretsa go tsenngwa mo tirisong ga lenaneo la ditlhabololo le ditogamaano tsa kgaolo la 2020 go ya go 2030 ga mmogo le tebelopele ya SADC ya 2015. Re sa le foo lekgotla le le tlhomile pele tebelopele ya tirisano ya mahatshe mo kgaolong le tlhabologo ya one ka go nonotsha madirelo go aga itsholelo e itshetletseng le go atolosa mebaraka mo kgaolong. SADC called for the accelerated establishment of the SADC Regional Development Fund as an independent special purpose vehicle aimed at enhancing regional economic resilience, supporting sustainable development, and mobilizing long-term investment for SADC regional programs. SADC directed the Secretary to fast-track the development of the value proposition, investment plan, and roadmap for the North-South Economic Corridor and to accelerate the advancement of the SADC Maritime Corridor strategy, aimed at enhancing trade, regional connectivity, and economic integration. Phuthego e supile gape maikaelelo le maitlamo a baeteledipele ba go tshwaraganela go mekamekana le dikgwetlho tse di mo kgaolong di akaretsa kgokgontsho ya bong. SADC urged member states to promote women's full and effective participation in political and decision-making processes, strengthen national systems for coordinated data collection and regular surveys on gender-based violence, and increase support and funding for initiatives addressing its root causes. Godimo ga moo, phuthego e rurigaditse gape maikaelelo a go rotloetsa kagiso, itshireletso le ledula kwa lefatsheng la DRC ka go amogela le go akgola maiteko a go tshwaraganya a neng a tshwaraganetswe ke makgotla a AUC, SADC le East African Community. Ha phuthego ya bo masome a mane le borataro ya baeteledipele ba mahatsa a lekgotla la SADC e tsile go tshegediwa ke lefatshe la Aforika Borwa ngwaga o tlang ka kgwedi ya Phatwe. Tlotlang Matlhaphiri, BTV News, Antananarivo, Madagascar. Re salefo Tautora Advocate wa Boko o kgetlhile mafatshe a lekgotla la SADC go potlakela go tsaya dikgato tse di maleba go rarabolola dikgwetlho tse di akaretsang le thoko la ditiro le lehuma mo kgaolong. Tautora Boko o tsweletse a rotloetsa baeteledipele ba kgaolo ya Aforika go tsibogela go ipatlela tsela ya ditlhabololo le ka ga ba tsileng go di diragatsa ka teng. A re utlwe Tlotlang Matlhaphiri. Tautona Advocate Boko o tlotsa kopane le baeteledipele ba bangwe ba mahatsha mo borwa jwa Aforika mo Antananarivo, Madagascar go betla tsela ya go ipelega e le mahatshe go aga itsholelo e phopomang go rotloetsa kagiso le ledula ba beile ko pele go tlhongwa ga madirelo go aga kgaolo e kgonang go itshetlela e sa amiwe phetelela ke go phutlhama ga itsholelo ya mahatshe. Africa is in distress. It is calling out to each and every one of us. That cry of distress is a call to the rescue.
And we must rise here and now and into the future and respond to that cry of distress. And so we are here today to carve pathways from the inalterable circumstances of our existence with an appreciation that the institutions, the ways in which we've organized ourselves, our routinized and our collectivized, our stylized modes of behavior must give way. re sa lefo mokwalodimogolo wa SADC a re mo ngwageng o o tlang lekgotla le le tla bo le tlhomile kwa pele go tsweledisa lenaneo la madirelo la kgaolo go nonotsha itsholelo go tlhama ditiro ga mmogo le go akola ditsatlholego. We will intensify efforts to transform the agricultural sector, which contributes about 33% of the SADC GDP, and with over 62% of our population deriving their livelihoods from agriculture. Yet, in 2024, an estimated 60 million people in our region, representing about 17% of the region's population, were food insecure. 60 million. This stark reality underscores the urgency for agricultural transformation to ensure food security, generate decent employment, and stimulate economic growth. Adequate investment and modernization of this sector are essential to unlocking its potential. Third and lastly, we will place special emphasis on energy security as a driver of industrial development. Baeteledipele ba rotloeditswe gape go ema nokeng le go neela bomme le banana dithata le gore tirisano mmogo ya bone e tshwanetse ya eteletsa pele go tlamela le go tokagatsa matshelo a batho ba kgaolo ya Aforika. I urge all of us to rededicate ourselves to making the empowerment of women across our region a shining example for the rest of the world. We must redouble our collective efforts and demonstrate a strong political will to ensure that peace prevails, particularly for the women and children of DRC. Who deserve nothing than safety and dignity. Without peace, there is no progress. Godimo ga moo, mokwalodimogolo wa SADC o tlhalositse ga maiteko a tsweletse a go tsenya mo tirisong letlole la ditlhabololo la kgaolo la SADC go e ba mo seemong sa go hitlhelela ditlhabololo tsa sennalaruri le go thusa ka madi mo go rarabololeng dikgwetlho tse di lebaneng kgaolo. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Antananarivo, Madagascar. Dikolo tsa megobagoba di oketsega tsatsi le letsatsi kwa molwaneng wa Martinsdrift Groblersburg Bridge mme seo se baka matshwenyego mo mafatsheng a Botswana le Aforika Borwa. Tona wa dipalamo le dikago Noah Salakai o ne a kopane le boeteledipele jwa lephata la ditsela go tswa kwa Aforika Borwa go tlhaloganya lebaka la koketsego eo ya dikoloi le gone go itse methale e ka thusang go imolola ditsela tsa lefatshe la Botswana mo kgolebe o. Koketsego e tshwaragangwa le lebaka la ditlhotlhwa tsa dithoto tse di botoka kwa molwaneng wa KwaZulu le Martinsdrift ga go tshwantshangwa le kgoro ya molwane ya Bates Bridge e go kaganyang Aforika Borwa le Zimbabwe. A re utlwe Mamusi Siska. Molelwane wa Martinsdrift o nna o tletsegela ka dikoloi tsa megobagoba tse di rweleng dithoto di godisa papadi go tlola kgaolo ya Limpopo. Se se ba molelwane o mo maemong a go nna one boremelelo jwa papadi mo Botswana le gone gore puso jaanong e tsenye leitlho thata mo go one. Tsela ya A1 mo Botswana e dirisiwang gantsi ke dikoloi go tswa le go tsena ka molelwane o. Jaanong e fetogile boremelelo jwa dikotsi tsa tsela. Dipalo tse di supilweng ke ba sepodisi sa Botswana di a tshwenya. Ngogola go gatisitswe dikotsi tsa tsela tse di bakileng dintsho di le 225.
mme mo go tsone di le 20 di akaretsa dikoloi tsa megobagoba go tlhokafala batho ba le 15. Ngwaga ono o simologa go tsena kgwedi ya Phukwi go nnile le dikotsi tsa tsela tsa dintsho di le 157 mme mo go tsone di le 13 ke tsa megobagoba di gapa matshelo a batho a le 15. Dikoloi tse gape go kaiwa di baballa ditsela tsa monogae. Seemo se supa gore ko saeding ya rona ya Paypos e kete ditlhotlhwanyana tse e leng gore kana ditlhotlhwa tse badirisi ba tsela ba lopiwang go di duela di ila go dimonyana anong mo go dira gore badirisi ba tsela ba nne ba tshwanetse ka ba dirisa tsela ya Zimbabwe ba teka kwano ke nngwe ya di-challenge tse ke di iponetseng tse e leng gore ke tshwanetse ka di buisana le bagaetsho ba Aforika Borwa le ba Zimbabwe gore seemo a se nna jaana re dira jang. Kgwetlho e ya bonagala ka jaanong go le maleba go nna le ditsela le dikago tse di babalesegileng go atlega mo papading. Baeteledipele ba mafatshe a mabedi ba tshwanetse ba tla ka megopolo e ka gokotsang dikotsi tsa tsela le gone go senyega ga tsone mme gape ba tsweletse ka go tsamaisa dithoto. Maikalelo a gore mentwala a tsela Botswana ke gore re bone gore border e leng gore ke mololwane wa Botswana le Aforika Borwa e operate for 24 hours. Ene le go ta go tracker progress gore re tsamaya kae ka thulaganyo eo morago ga tautona a supa gore re tshwanetse ra bona gore re thusa bagwebi to facilitate trade. The discussions between the two countries are quite advanced, and the planning which was shared in the draft plan ga di sengi di a tlenegisiwe go tlo bontsha gore once once the agreement has been reached between the two countries, the border infrastructure will have to make space for the new bridge that must be built, but also the new facilities which will have to be moved away from the flood area, the flooding area ya noka ya Limpopo. Fa dikoloi tse tsa megobagoba di ntse di oketsega, tshologelo ya Botswana e mo lenaneong la One Stop Border Post le le tla simololang ngwaga o tlang go fokotsa mosuke le go tokafatsa ditsamaiso tsa gone mo mololwaneng o. Mamusi Siska, BTV News, Martinsdrift Border Post. Are salefo tona wa dipalamo le dikagano a salakae le tona wa ditiro le dipalamo wa Lehansela Namibia Viko Nekundi ba re haditse maitlamo a bone le tirisano mmogo ya bone go dira seporo sa Trans-Kalahari Railway se se itebagantseng le go rotloetsa tirisano mmogo le theko le thekiso ya le go tlhabolola ditlhabologo tota tsa senela ruri gareng ga mahatshe a Botswana le Namibia le a mangwe a borwa ja Afrika. A re utla Maratha Kaisara. Maiteko a go dira seporo sa Trans-Kalahari Railway TKR se se gokaganyang lefatshe leno le la Namibia go bolelwa fa gatetse pele nte ga makgwere ape. Botona ba tsa dipagamo ba mafatshe a Botswana le Namibia ba ne ba kopane bosheng jaana go gatelela bothokwa jwa seporo se go bolelwang fa se ta thofofatsa papadisanyo gareng ga mafatshe o mabedi. Seporo sa TKR se kwa tshimologong se neng go twe se direlwa go thofofatsa thekiso ya magana go tswa mono go ya mafatsheng a mangwe, se ta thofofatsa theko le thekiso ga mmogo le tsamaiso ya dithoto le ditirelo gareng ga mafatshe a mo borwa jwa Afrika. Botona ba ne gape ba thalosa fa matshelo a batho ba ba nnang go bapa le seporo seo a ta tokafala thata ka se ta tisa dikgwebo le ditiro ka go harologana. By aligning the two products, ka go tshwaraganya ditiro tse pedi tse re ka dira tsela e feletseng ya akaretsa seporo, tsela ya sekontere le melolwane ya mafatshe e ta tswela mosola bagwebi le bapeeletsi. Go loga maano mmogo ga puso go ta fokotsa ketsaetsego go somarela didirisiwa ebile go ta re nonotsha mo go bereke mmogo. Optimize resources and strengthen our case for international financing. Jaaka re ta bo re tsena mo legatong le lengwe la go sireletsa peeletso ke bamhama o ikemetseng, re rurifatsa ditsamaiso tsa tiriso ya madi ebile re netefatsa tsamaiso e tsepameng. A re ikemisetseng go etsa tiro e re e direla mo pontsheng ka tirisano mmogo ya maphata a puso le a ikemetseng ya mafatshe a rona ka bobedi.
in practical terms. Mafatshe a Botswana le Namibia a kopana gangwe le gape go sekaseka gore a bantse ba momonong o le mongwe fela wa go thomamisa gore tiro ya go dira seporo sa Trans-Kalahari e ta simolodisiwa le go fediwa ka nako e dumalanweng. Nngwe ya maiteko a dirwang ke boeteledipele jwa mafatshe o mabedi ke go rotloetsa botsalano le tirisano mmogo ya mhama wa puso le o ikemetseng mo go netefatseng gore tiro e ya tshwaraganelwa gore e wediwe sentem. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Fa re tswala dikgantse go bereka mmogo le go nonotsha banana ka dikitso go tlhalosiwa e le mamang mo go hokotseng letlhoko la ditiro le le amang matshelo a bone tsatsi le letsatsi. Se se tlhalositswe ke motlhami wa lekalana la Center for Policy Research Africa kwa thutopuisanong ya banana ya Youth Vox Forum e le mono Gaborone. A rutle Mojadi Mokibelo ka pego eo. Lethoko la ditiro ke nngwe ya dikgwetlho tse lefatshe leno le lebaneng natso, mme seemo sa itsholelo se sa iketa le sone se na le seabe mo go goleleng pele ga lethoko la ditiro. Ka jalo go nonotsha banana ka dikitso go ba mo maemong a mante a go bona ditiro tsa mo nakong eno di phadisanang ke dipalo tsa baikopedi tse di kwa godimo le gone go ba rotloetsa go ka simolola dikgwebo tse di ka thusang go thama ditiro. Your context is the opportunity to create value. And the future doesn't yield to your feelings. It's not. Le tshwanetse la bereka ka nata go tisa pharologanyo mo bananeng. Le tshwanetse gape la hetola dikakanyo tsa lona ka lena le maikarabelo a go dira seo. And today, as we are launching Youth Vox, we are setting ourselves apart from the rest in terms of our cognitive ability. Bangwe ba banana ba setse ba ikemiseditse go ta ka tharabola dikgwetlho tse di lebaneng banana. As the youth, we must make sure that re nonohatsa in terms of ourselves. How are we also contributing? Because stuff like the student allowance is already a problem. Unemployment after we graduate, stuff like that. How can we diversify our economy more so that our diamonds, the revenue is already declining? Artificial intelligence is a very disruptive technology, similar to the internet, but then people tend to... Banana ka tshwaragano le puso re tshwanetse ra itepatepanya le maranyane a AI go ka dira dipeeletso mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe la rona. Try and understand how you can actually invest in it and use it to benefit your economy. Your voices have the power to move Botswana to a new era. Lentswe la rona re le banana le ka tisa pharologanyo mo go hetoleng ditsamaiso dingwe tse di amang matshelo a rona. Move Botswana into this new era of civic engagement and genuine participation. Topisano ya Youth Vox Forum e ha banana sebaka sa gore lentswe la bone le utole mo dikganyeng tsa go thabolla matshelo le tsamaiso puso. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motota mookamedi wa lekgotla la Botswana Council of Churches Tebogo Moloi o gateletse botlhokwa jwa dikereke mo go thuseng go rarabolola dikgwetlho di tshwana kgokgontsho ya bong, tiriso ya ditagi le tse dingwe. O buile seo kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Botswana Council of Churches mono Gaborone. A rutla go rata Moranyane. Mo nakong eno e lefatshe leno le lebaneng ke dikgwetlho di tshwana tiriso ya ditagi, borukutlhi, kgokgontsho le tse dingwe. Solofelo ke gore dikereke di tswelele ka seabe sa tsone go aga setšhaba le go nna lefelo le le fang tshepo le kgomotso. Phuthego ya bomme ya ngwaga le ngwaga e kopanya bomme ba dikereke tse di farologaneng, mme monongwaga e ne itebagantse thata le go amogana maele a go lwantsha kgokgontsho ya bong le go rotloetsa tekatekano ya bong. Bo botlhokwa thata mo go tla go itebaganya le kgokgontsho ya bong jaaka ga ke buile le kgokgontsho ka ga re bonang ya nameka teng re tshwengwa le ke seemo sa gore kana le mo nakong ya gompieko ga re itebaganyana le bomme a go le bana ba basetsana. Le gender desk e go DCC e tsentse mo teng le boemedi jwa borre
ka jalo le bone ra bo re ntse re ba akaretsa mme ra bo re ipolelela gore mo gompieno a bo re phuthe bomme mo magareng ga rona gone ga re na le banana ba e leng gore ba teng mo phuthegong ena e ka yone re tlileng go buisanya re tlhola re nna le dipuisanyo re nna le di-dialogue re nna le megwanto re re supa dikgokgontsho tse di tshwanang le tsonetse mme ko bohelong re se ke re itse gore tota go helela kae. Ratoropo a Gaborone re wa Arabile Motlaleng o rotloeditse baeteledipele ba dikereke puso le bana le seabe ba bangwe go dira mmogo go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse setšhaba se lebaneng natso. Kereke hela ka boyone le tshwantse ra itse karolo ya yone ya ka dikereke tse di ipotile di bokantse yana ke gore mo go mo le mo re go eletsang ka gore ba tla ka di-experiences tse di harologaneng mo mekgatlhong e harologaneng mme sengwe sa dilo tse di nkgatlhileng go eta sengwe le sengwe ke gone gore setlhogo sa bone le maiteko le maikelo a bone a ba buang ka one ke a semagane le gone gore ba bue ka kgang ya gore ya tekatekanye le gone go ha ba bangwe maatla mme maatla a gore ba nne le one mo conferenceng e se se nkgatlhileng se se ntimeletseng ka yone e nnile gone gore ba e leng bomme ba they are not accusing ba borre let alone borre ga ba accuse bomme e nna kgang ya gore a re kopane re nne so se le sengwe hela jaaka le gore e ne tsamaiso le gore ja go le hatsi le lesha. Well, in the long run, I think it will be more important for they involve more of young people because they are so much involved. More the spectators in never Phuthego e na itebaganya gape le go tokafatsa matshelo a batho le seabe sa bomme le kereke mo go ageng tšhaba e nonofileng ebile e le kutlwelo botlhoko. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mo go tsamaya kgotla ya ditsheko kwa Australia e lefisitse kompone ya Qantas madi a $90 million ka ntlha ya go ntsha mo tirong badiri ba le 1,800 e se ka ga molaong ka nako ya segajaja sa COVID-19. Go otlhaiwa mo ke maikelo a go thibela dikompone go tlola molao wa khiro ga mmogo le go thibela badiri go ikuela kwa makgotleng ga ba sa itumelela ditshwetso tsa bahiri. Lekgotla la ditsheko e ka lefa kompone e tla duela madi ao ka dikarolo tse pedi. $50 million go ya kwa lekgotleng la badiri la Transport Workers Union fa $40 million ene tla beelwa fa thoko go duela badiri ba pele. Madi ano a kopana le a ka tshwarang $120 million a tla duelwang badiri ba bangwe ba pele. Amogela jaanong tsa metshameko ka setiki ya gakwa. Tla ke go leboge kgaitsedi ake o ne Rabantheng Kalakatšhane motsana wetso dikgang tsa gago tsa nako eno tsa metshameko di tlisitswe jalo ke nna CT ke a gakwa di amogele. Thabiso Mokalake ke ene mofenyi wa monongwaga wa kgaisano e rulagantsweng ke ba lekgotla la Botswana Cycling Association ya National Road Championship e neng e tshwerwe mo tsatsing la maabane mo Gaborone. Mokalake o fentse lebelo leo la dikilometara di le 140 mo nakong ya diura di le 3 le metsotso e le 57 mme Remolelekwa o na setse ditiragalo tsa motshameko o morago maabane. Mopagami wa setlhopha sa Team Swift o simolotse lebelo leo le ne le bile ko motseng wa Moshopa ka matlameto mme a ba lebagela perisano e masheta go tswa mo go ntse le thokwe a be malete le mathogonno botlhole kwa bofelong ja lebelo leo Mokalake a supa maitemogelo a kwa godimo a fetsa mo ya 3 hours 57 minutes a somorago ke go ntse le thokwe fa malete ena a feditse mo go a boraro ka 4 hours 8 minutes. Today it was a hectic day. Ke itumeletse ka fa ke dirileng ka teng gompieno e ne le perisano e masheta ke ne ke na le lenaneo le ke neng ke di rulagantse mme di nthusitse gore ke nne mofenyi. To let the rival teams get into the breakaways so that I can jump to the breakaway, and then I know I'm stronger than most of them, so I knew that if we take it to the line I was going to beat them on the line. Mo lebelo le le ne gagametse la 84 kilometers e la basimanyana Caden Watson o fentse mo nakong ya 2 hours 33 minutes a sala moraketšha makgetho ka 3 hours 33 minutes 47 seconds fa Khalista Leswakala ena a fetsa mo go a boraro mme le na dire 3 hours 33 minutes 47 seconds.
coming to today's race, I didn't have any ke mototo gore be ke kgonne go fenya lebelo le ne le masheta le phadisano e ne le go godimo mme ke dirisa maitemogelo a me gore ke kgone go fetoga mofenyi. Throughout the race, even after the turn-off points, I thought I'd drop them, but everyone stayed together, and then it just came to a sprint finish, and then I opened the thrusters last 500 meters, and then I got first. Lebelo 60 kilometers la bomme lona le fentse ke loapi mokele ka nako ya 2 hours 22 minutes fa mo letlhakore la basimane le gapilwe ke semphio potongwane ka 1 hour 46 minutes. It was difficult, especially coming back. Ke dirile bonte go ne go na le dikgwetlho di le mmalwa gape le phadisano e ne e le kwa godimo mme ka kakaretso ke itumeletse phenyo ya me. Pushed and I worked hard and got to the finish line first. I was shocked, but at least I pulled it off. Go ne go le thata le phefo e ne e le ntsi mme ke ile ka taka mathale a ntuiseng go fetsa lebelo ke le ko pele ke itumetse ka fa ke dirileng ka teng. Put a high pace from the start, and that's exactly what I did. And my plan was to attack on the first climb, and that's exactly what I did. And I managed to pull it off solo from 5 kilometers in. That was exactly my plan. Kgaisano eo ya BCA National Road Championship e ne gape e la karolo 86 km ya bomme e fentse ke Nofo Maswabi lebelo 30 km la bomme lona le gapile ke Kere Kenaope wa Zila Riders fa kgolo phologolo ena le gapile mo karolong ya borre. Kagiso Morele kwa BTV Sport Gaborone. mme motsona wa tshwaretswa mo go tsa dibaesekele re tsena mo go tsa mabelo batabogi go tswa kwa lehatshe la Zimbabwe e bonta Tender Hove le Kasike Melody ke bone bafenyi ba lebelo la mammang la 21.1 kilometers mo kgaisanong ye sa tswang go la batsatsi la maabane ya BDF Athletics Club half marathon ka ha letlhakore la borre le la bomme ka tatelano eo kgaisano eo ya ngwaga le ngwaga e tshegeditswe kwa Sesretsa Khama Barracks mo tsatsing la maabane. Sogotso Malepa o na le ko kgaisano e neng o kile batabogi go tswa mo ditlhopheng tse di farologaneng tsa mafatshe a Botswana, Zimbabwe, Kenya le Namibia mme ba gaisana mo matlakoreng a ferang bobedi gareng ga one e ne la mammang ka 21.1 kilometers la di-seniors. Letlhakoreng la borre le le neng le tabogiwa ka dikgato tse di ko godimo Tender Hove wa Zimbabwe o ne a fetoga mofenyi a sena go kwadisa nako ya 1 hour 5 minutes le 7 seconds go ikgapela setsela sa gauta le madi a kana ka 10,000 pula. Lazarus Tour wa Kenya a tsaya maemo a bobedi le 6,000 pula le setsela sa selefera ka nako ya 1 hour 6 minutes 11 seconds fa Abel Chibanda wa Kenya a kwadisitse 1 hour 7 minutes 3 seconds go ikgapela bronze le 4,000 pula. Ke motabogi yo na le maitemogelo a go godimo ebile ke ntse ke ipaakanyetsa sepe fela se se ka tlhagogang. Ke ne ke ipaakanyetsa lebelo la gompieno ke remeletse mo go tabogeng nako e khutshwane ka maikelelo a go iponela phatlha go dikgaisanong tsa World Half Marathon ngwaga o tlang. Nako ya me e ne e le bonya ka metsotso e mebedi ka gore tsatsi jeno ke tabogile 104 ka jalo ke tshwanelwa ke go taboga go tlase ga nako ya gompieno. So I should improve on time. Letlhakore la bomme Kasika Melody wa Zimbabwe o fentse ka nako ya 1 hour 17 minutes le 53 seconds go ikgapela setsela sa gauta le madi a kana ka 10,000 pula fa ga one bathoeng wa BDF Athletics Club a tsare maemo a bobedi go gapa setsela sa selefera le 6,000 pula ka nako ya 1 hour 18 minutes le 54 seconds fa maemo a boraro a gapilwe ke Kifile Galitsi ka nako ya 1 hour 21 minutes le 22 seconds go iponela phimolo dikeledi ya madi a kana ka 4,000 pula. Le lebelo le le thata mme ke kgonne go fenya ke rotloetsa batabogi go tshwara ka thata go dira go ka mpheta ya ka barulaganye ba kgaisano e sotlhe di tsamaile ka thelelo. Race ya rona tota e tsamaile sentle ka ha ne re planne ka teng. We had a target ya 2,000 runners which we achieved. And we went overboard ka about 100. Ne re targeted 2,000 but we had about 2.1 runners. In terms of ka ha e tsamaileng ka teng tota tsamaile sentle. We have grown from last year. Nka supa be gore from 2018 every year re bona growth, every year re bona marathon a rona o gola. So we are hoping gore next year gape e bontse o golela ko pele.
mo maduong a mangwe jaaka letlhakore la 21.1 kilometers masters go dira one Ntomphe o gapile lebelo le la borre fa Phatsimo Moikabi e le ene mofenyi mo go la bomme. Lebelo la basimane la 10 kilometers lone le fentswe ke Blessed Sipanela fa ko basetsana le gapile ke Tebombe. Khaisano e go solofetse gore itshegediwe gape ngwaga o tlang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Mogoditshane. Motona betso a re di garela ka tsela entseng jana setlhopha se se magorogo mašwa sa Police 11 se tshamekile Maleka le fela setlhopha le sa Orapa United mo motshamekong wa bone wa ntlha wa league ya FNB Premiership o ne go tshamekelwa kwa lebaleng la VTM Arena kwa ga Mononyane mo tsatsing la maabane. Tshepo ke himile o na le ko ditlhopha tseo di simolotse motshameko di lekalekana ka mašetla fela Police ya nna bone ba ntla go bona sebaka mme ba retelelwa. Orapa United ba ba ipona tsapa ba dira matshosetsi a go nosa mme go ntse go retela. Ya re ka motsogo masoma mararo moswara dino wa Orapa United le senya Malepela a dira go tlela ka diatla a sireletsa thago ya ga boemo lekore e ka bo e fetotse selebego sa motshameko. Setlhopha sa kwa Orapa le sone sa dira maiteko a go nosa mme a sa tswe maungo. Motshameko ya boitapolosong e le Maleka le fela setlhopha. Ditlhopha tseo tsa tla di tsholeditse lebelo la motshameko mo karolong ya bobedi di batla nno ya Pula Madibogo. Ya re motshameko o tsamaile metsotso le supa The Jungle Kings ba bona sebaka sa go nosa mme ba retelelwa. The Ostriches le bone ba se ba re ka moso ba kokota go dikotong tsa Police 11 ba batla nno ya phenyo mme go retela. Ya re go setse metsotso le some gore motshameko o ye bokhutlong moswara dino wa Police 11 Victor Mothagaja a sireletsa dikgwedi tse pedi tse di neng di ya go babaka fa mosing. Motshameko a felela ya bokhutlong ka Maleka le fela setlhopha. I'm very happy with the performance of the boys. It's a very fair point to draw against Orapa and what's happening currently at Police 11. Ke itumeletse ka fa batshameki ba tshamekileng ka teng kgatlhanong le setlhopha sa Orapa United. Re mo mathateng kwa Police 11. Batshameki ba ikemisitse go lwa ka gotlhe jaaka re tswala bone ko leking e kotlang. So the fighting spirit that we had from first division is the same fighting spirit that we are having today, and it's the same spirit that we're going to use going forward. I thought it's 2 points lost, looking at the number of chances we created. Re latlhegetswe ke dintlha tse pedi ke lebile dibaka tse re di boneng. Ra itse gore ra go banganya fa kae. Ke dumela gore fa re ne re nnile pudi matseba re ka bo re nositse. With a bit of patience inside the box, we could have scored a goal today. Mo maduong a mangwe setlhopha sa Santa Green se tshamekile Maleka no setlhopha le sa Traffic FC mo motshamekong o no tshamekela go lebaleng la Phalape. Tshepo ke himile PTV Sport ga Mononyane. Motsana wetso dikgang tsa rena tsa nako eno di wetse mme re kgonne se ka monwana ga o le mongwe ga o rune nta ke ne ke na le kgaitsadi ya ke one Rabanteng Kalakatšhane mme o tla ba buile ene go tla go digela karolwana ya Botswana Connect ya tsatsi leno a re kopane gape mo go la kamoso. Ke nna le monyenyo le boitumelo ja gore lephata le lesha le tla re tlela ka ditlhabololo tse di botoka tse di tla re isang ko pele re le batlhoka tiro. Ke ema yana ka lebaka la ntlha ke re